na akiri na neji gutonya na kuma na nadithagia pate na timwe na arongoza thirikari nyemo arongoza thirikari ya Kibaki ya kwenda kulema no kumeibu batendire Kibaki bana mathakarwa bana muturo ngitwa mwita uyu kireri ibo batendire Kibaki ya bakanda yete no ndinga muno so ina ntona utaka kona kireitu mantunejo muteja dinero the only person who has that experience, the only person who knows what is happening inside the gate, the only person who knows what is happening behind the closed doors is this man Kirito. Na Kirito no amuyukie. I minister nikenda kamukalia mantu wa Meru. Lakini the question is, will Kirito deliver the people of Meru to Ruto? Don't worry ni bomite. Ingo Kirito batu uchuja. Tuchuri Kirito akomba mitetantu wa Meru abeja ki Ruto. The thing is, Antumamiro kila makwenda teka makwenda kubakiruto. Bali enda services. Ila makwenda ila makwenda inginwa. Bakwenda services bachiona. Na pasi do services. Nikaende kuri barabara ora kukailo kukaile mjane nyeno kana kuweta. Barabara ile atengi kiambere. Barabara chetu tukwende itwa drain. Ke barabara chama umau. Miru ni bachiona. Project chote ya hiyo kuita ile Studio Park. Ile angaba na alegere waka na mbeje itengi ikibati bote igokigwa nikere keito no akenda gatuira Ruto ligati lakini as far as the project ironeka as far as the project Ruto araleta Meru kwali yake as far as Ruto akenda romba ngari neguru akali gatu ali ngari neguru atuba Meru batigwa lakini akenda ni project yake na ndio barabara yungu kuira akauga barabara chonde gitare uruida asa inde kwa ikando yangu kulele watu kumakalia ne gutakithirone iri gukure kuma ikwa tara kwa mamaka kambao akwa ndo barabara iri kyakurukirwe ageta mujumba sentiment bona kirema mwira uko barabara kyangu chonde iri kyakurukirwe ningana akamburi kurukitwo munene amure kuma dai ageta PS akera PS uko barabara kya sentiment ire chonde ndo gite nkadiria eta mheshimiwa sentiment mwira beje kia kuigwikira nete akona baba cha wakadizwa kumali bula ndi bawa kadiriago agete mawo igembe akadira tubege bakona project ila tigeta saini kigembe ningana iningana kiali to nao akawala kwa akera kidikino igembe ndiwo ndi project ingana kinigembe ndogite ikadi na likirito akeja kwa nandi barabara chetu turambije kudizirwa so dimeti turambije wikirwa sentiment wa muri tukudizira le Studio Park mantuja uja kumira so from there mantuja mbili kumira atu bakona kuigu kudizwa I'm telling you now atu bambe bakeja kuido otike bakona kibazinga tete bakagwa bado the opposition na kimboka kagwa bado the opposition kama kuona mtu ya Nyanza ikuko wikiro development nkurukia Meru ile ngire kubura chonde twalingira Ruto wega development irumaja igeta Nyanza ikomaja ingegeta Transnzoia ingegeta wapi lakini wataka Meru ile ngire kubura chonde wataka kuona project cheto usicho tukuona ndio tukungatiri Kirito nete ya wega akiali mandu yangu ataniro ebaga kwenda tuchokia Kiruto mbere mana mbero ngamba project au de bituonere imbimeru yei na imbie ko idizirwa na tekugwa akanywa itokateka tukona babare wikudizwa tukateka tukona ile Studio Park ile bitangwe tukona barabara de kila bridge yenye na and the rain of Kindiki au yenye idizirwa kitara kwa nini atumbire idizirwa then can be happy lakini ndio atuka antu makaita teira baibo na mobete bene bakula kwao ya Kirito mulungu keja kudwa kwa ndabuta kula wenga ukeja kudwa kwa witi to sukumanto baichana ale no keja kudwa uko witi teno ndo baiwa nini itujo kujata itujo ndio kiate na kaduri to kono ya do very good with kaduri ya congratulate no ndo bakugira put people Meru together zamudi keja zamudi idea you can't ba Meru bedro badamu ndikenda bagaita nidia na goro kani adiata ni mtani berenkidiria kundo kwenda kunga kingena kyo ndo ilo kuona ikyujura Meru ndo ilo kuona kina atongelia baba
ibatege antu bamiru bamenya antu bamiru babeke totongeniani na bamenye bo kagwa bainamo ni bomba getaniamo bwega bwana Bweri. Do you think do you feel that maybe to the former governor koina mbere kwegwa akithongagira thirikari ni akiona kanya kwa waziri kwina gintu ya chinche Miru one impendete kana advocate for cabinet au constitution ya NFC jaga kuthira kwena technocrat ya CSs but rera Ruto athithagia rishafo na athithirie rera arathithia recent na ndagwete some time back akomithithia immediately athithirie na witha tigakwenda kuraga Mount Kenya politically nonto other regions ajokirie politicians abekira CS roads Siba Mount Kenya ekira bamoga na they are good people but there is something I appreciate keme thene siasa utemea gwito na Biblia nukuona na upore nukuona na nde Mount Kenya CSs kaba barathuri they are good people they are good people in fact they are good our brother moga na what are they agency they are good people but me thene siasa utemea gwita na upore na utemea gwita na I appreciate oni ukuga the former governor Kiraito kwari na Kiraito kwari na Munya kwari na Linturi when they were ministers they were ministers no come rainge ja Linturi is a lawyer akukro minister in agriculture but in the cabinet table tutete kuthi ku expertise ya agriculture tutete kuringa metha na kuringa na gituma no kuona ni nyo metha ne siasa na no geta antonya me kulo ga na gachuga khogi go kare nya na ndi I appreciate gitara leadership ya bau bathatu rira bari ki cabinet I meru tuonaga some benefit kuma ki national government I will give you for example Kiraito na minister wa energy stima yani to anto ba experience that power South Imenti gitaru ari minister for a long mwanka samada sub counties gatuka ugana ndinya ori minister rio gathuru gavana 2027 amura ogo ori minister wa Meru ndi oretera maendeleo mbi South Imenti but simply Meru ne firaga kwina muntu ikuwe powerful at the national level na rai to biko wa national keki kugawa akaya kutha na kanywa na kuomba kuringa kanywa na kuomba kuthithia ata na kuomba gwitia uketha Kiraito akomba kuumeria kwaria na Oparanya akomba kuumeria kwaria na Banjoho na akomba baringira gituma akomba no kusamundozi tumba kuno komba just by any other person I'm an economist mnaru ankaethwa minister wa economic and planning kwena samrozi ntino tingejo kiesa mother 3-4 years at national level kenda bomba gutonya some other species mtoja Munya mtoja Kiraito bomba gutonya and we feel in Meru we also need such kind of a character ntekuga muga everwo itotwira na ministers bairi itwe the 14th block county ina ituto aringire kura the 4th county re ringire kura inyingi national level totwira na ministers bairi rastringi mutware na bo bairi na it is the first time tutwira minister omwe totikuga no toitwe deputy president Tharakanithi itwe chief justice na ndo tuye kenande no twero minister momoga no umekendo nge atonya we can sure have moga as akinga that experience na still ituthurirwe minister nge na I feel inya Kiraito either Munya o mtura ndo we na see akomba gwita at national level kwena manto ja maingi tomba ko benefit na jo as a county but still yo majority akuga ground utimu mtoka ukaandelivira Ruto ground inyoka thura u remember itware na BBI aje stadium tware na BBI stadium tongeretwe imunya etongerwa Kiraito anto bamwe mucemanio na baba tigo na batongeretwe no Murukomeni na kuria no central no Mount Kenya West Murukomeni no Rift Valley bejire batongeria anto baba kamata baba ita stadium na Kiraito na ina Munya aba zingatire ba na ndo to ground ne ole no to that is how the ground was that particular time nenya tha ici ground na Ruto imaguta na roji na the only thing yomba go save Ruto Mount Kenya even specifically in Meru no to I'm looking forward no to kwena scenario kwena manto kwena event ijire chiseta ukarega in Meru county na ingo expect the former deputy governor omba kweja
omba kweja nenya wa current deputy governor deputy president omba kweja the former deputy president omba kweja. I don't know what could happen, but I want to say ground uwe kalida aina arua utimu mtunyaka thidi appointment chesi yesi batano the only thing yomba kukarika na ere umbo mutethia yantu bau bathurwa aba empower tena mbeca ciao na te misara yao na te project ciao private aba empower na project cia antu naja at least nyoke ja kire antu ukabera guti kuona tutonya thirikari ne tukuthithirwa bubu tugutonya thirikari ne tukuthithirwa barabara iri tugutonya thirikari ne tugwakirwa level 5 hospital tugutonya thirikari ne tugwakirwa ndamu those things is just umbo to ground a shifty otherwise nyaka the appointment ngana it is very difficult ibwe sana tukirikire nuntu bwa tha chetu bwana Mbwiri ikwethera tukwina nyamu wetu abductions miwata ku watu miwate nyamu ino rithira ana baba ingi muno baraba ku criticize thirikari mbo kwina mbere kwa bakibithagira abantu achega na ituronire rais akiuga mwana oragu awikira baraba ngithandukuni no akwarwa mbere yani akuga tibwega gwikira muntu thandukuni miambi chira chikutamba maybe wekirete linda na coffin ya auga mwana ora awikira augete gare. Listen, any chance that puts anyone in a coffin could eventually be the first to go in. Don't lie to yourself that you will put others in a coffin and leave. Listen, I tell you and I warn you, be careful. Nigambia raisi yenu. So anyway ntiari kiri raisi nethiritwe akinambere kwegua akioneka akiorotegirwo kiara kiri mantu mama abduction chithiritwe kinambere na untu bwo gwithiritwe ukiumira nyuma ya Muturi kwinambere kwa kibu mageria na kuga ati raisi rira augire mwana wake narekeru iri arekererwe raisi rira ugie mwana narekeru kumaanisha raisi na amenyaga what was going on. Mantu mama abduction maybe ikatu ikinontu maybe ombako raisi njara kire abductions no na do you think ikamutethia maybe baba kumcriticize baba kumeneri igatere kubakiria kiambere ndugurira twina ni technology we in another funny country in a very funny world where they think it has to be global village and Baba menya what is happening in other countries in the whole world. Within a minute, Baba menya what is happening. Kamu gatri, utike tukidika Kenya president yati. Atwali umabu. Urego ali application hii. Kurejero ndiye kuendelea. Utike tukidika department hiyo itambeta kwa at the end of it. End of it in the region. Tiganali ubeja kudura kwigitumi gitumaga meno obati kuligini owe gwa Muturi agwa kwe mantu ya penene awu inyago yawo itokone na leo kila muno aluga no tumira mwana wali ale kurwa nake yakuba na tumira mwana wali kurwa that means nyabo bangine je baiku na ale awe ade point ile aja kila tokurani katukurani atiri this is nyeja application ni iruma ni kuma from somewhere na somewhere aje kumira it is known even to the end of it ya kana kumenya kwini ya kumkirio kinyezo hata ukaboga tukateka akauga baba kudiga application ni bati je kana baka bidhi kana kauga atiri uko kumenya no kwandika maruga nyumwere mbuku menyoge ta kana tukaku take action so no kuona tubo je kama hiji ukaja kuga mjumbe wangu alonga maka ubati kura ka 5 million 5,000 padi bo bakutinya mantu ya jauh bo kuandika mitano na bati kubantu kumaura tengiridan that means mtu neje mantu ya inu na nyoke jote kama mantu ya kwa rote action kwa teka ni to ko rimbe kwa kugera na nini mutaka uniko lakini yo nani kaugatiri because we in a global world mantu ya kumedika kila mahali kaji lenge batutua jo tulale boga nye andomba me michema yo boga bala boga bageka michema ni bali ka michema yo atongulukia miliyo mtukuimu yes yo boga yo atendelo na ije noto ngwambere
mbele butige kumba kwa mutimo chamani on lakini ndio umo buiza mchamani onje umo buiza mchamani ati apepa ni ukaenda ukarana ndio buiza mchamani na anto mgilida no hapo zizi exactly na boka ngora kwenda na ndio kuga oni kwa the power that is there ni batu twanjira yingi ikone ndira ni anto baba mazoja bakwadia jali okana jatio in the first place antu baba iba kwa limanto aminge bono na teka tukiza zikala tukugambura moleo kintu konde kia zikali utonga ikaasi in the hands of the people eta ki sha sha era ile ndio sha hii ende ya hiyo ni yale mbele eja ki education ni yale mbele kabisa hiyo itikumbe kama ngala ndia stand eja ki ya poti zitijanga ni etirange etetire hiyo ni yale mbele bu eja ke ngombe nyikuru kama mtu shindano uzo kwero yo mbire yao eja ke university student baragire mbeja eja ke le kuru yabo kuiba asomera bya usigoro bakiwa mbeja cyangwa kirengete kubwa bakiwa shete abalire mbeja then some the office of the minister for health igoro batonya kunenya bezito budio wote happening na Kenyatta by relatives Kenyatta na tuba batekuliro na ibali tembeja na ni ngutuma kwera tini the only thing which can help our leaders ni kutwika project ila bakuzindi wakajia project baitu agambecha atongeje papa twila bakajia project ila bakuzindi baitu twila mbecha edri chango mbeko mutashindano ikuwe duro ngombe nyiri mutashindano kitega mwaniki timu tuchura mbecha edoni ni apodo edoni poto kwa kulinovate ya poto kwa kulinovate linovate ya poto yiji kana benefit mu Kenya tika the benefit for ministers kana tubange sebero batezeka edri nyumwero ni takuti ganara poto goli de Mombasa ukanekera kore bakuna uberi bakuyukia nikenda bakona mbeka that is not the case kizira tuinoni ituga ngugira cyo degbitirwa Kenya ngugire cyo thirikari kuziga Kenya ngugire ikaziza cyo kumbenefit one individual ikaziza bata that bitere one thing brand ya diria Kenya na mbeke nyingi muno Kenya got a lot of money which is security you know the only thing okay the project implemented implementa project na njira yagirite watu kambe kinyi te kulira katikati watu kambe kinyi gakinyira mwa project uri bangi na watu kambe kinyi gaita project yire watu Kenya gwa njenda kurundiki ulitokeza tenda kamuka simiti ni giridani ni tuje kwa ngirinya kala ni kama magala tatu kangi mjanana lakini ukeza the price yaitinwe kim mturo tenda nikenda kone bya kula ndio kukuruka kwa serikali yetu ni menyaira mbeja kia obwega ikeja kwa mbechira tu na kitu kwa manage na project tu akiona na ndiko kutokezera mbeja ilione kama na tasine lakini ukinyagira undine ukinyagira undine utikio ukinyagira undine ukera kintu jaga ni itwera kwa tukerwa una industry park yenye bure ni ndio gongo mamuno but kitu kila kilo ndio vitu za kwetu kaniwanda ilo bingo lwaikira lwakora maika gwakaro milioni twale bete kyazire yao ngakulia mwanzangu atwale bete milioni njoma kuzili gwakaro uketa ndabe tindia ndamu yenye no betindia ndamu ira yakaye na ndo ndamu yenye na tuteni kiegembe uketa yenye starting itabidia na no tukura mandu ya leo na ndio utuma wakwira tika serikali yongwe kadinya ikadinya mbechi chongwa mbechi tukoni the value of money utiria tubakamigwa no utiria tubakamigwa serikali ina amba ikundene bakujukia mbele chondo wako project kwenda kuja no te project mwananchi yakona na lile mwananchi akaigwa mwega ile mwananchi akomba kuona serikali yumwikira na minale akuma agitobia wewe kone ndo tikengenda kyo ingiali aule guta kone na likuona mbele nikedoka kuti mwananchi wako na kwenda kuja mbele mkone azigatoka na mwananchi akebaki na mbele mkone uti economy kubwa ibwega bwana Bwire thank you bwana Njiro tukirekeria that you know chia abductions maybe your take onimbuge faminas atongeria bendiri na generation very funny na Kenya twina liberation 2 times twari na liberation ya Maumau they were fearless na Ibanga na Matumu na Mbi
abenga muchungu 1992 91 90s early 90s ikwari na liberation yingi tukija kuona multipartyism na democracy ile antu bene bakwenjoy nowadays na nyere na fearless people bakiraito murungi bagorengo bagitobi manyara and regardless thirikari negerete kuthia mantu ja manene muno ko abduction yu wekirwa Nyayo House ko execution lakini muthiene beja kuombana the current generation we have another generation and narua itena mantu ja unande ja mabanga itumu nambi but this generation is dealing with a very funny generation itena miunda itena nyomba itena property cha protect itena anything omba kugana ndio ni nganga gutumira KRA anganga gutumira EACC anganga mtu andira na thimu wake pauga abokira kiba makaya inetu wake kura kana toni rumba atari no mtu wena thimu agokira na thimu etira na arageta akathuguma ukona people are making money online mtu wena thimu that's the generation that we have na they make millions igetumio kuigwa baba kuma au baka finance maandamano yao bageta one of the leaders auga patiga ngara bageta kuandamana taunine bageta bere ja nyama na minofu bakathuta ngari cia ngara bakana mtura ti muntu ukuromba mtu kuthuguma na kira kuthuguma ithuru phone bageta TikTok bageta YouTube bageta ave akona mtu na mikire mbeca cia we through the phone ko uona ndio kamuthingata na KRA thimune ukamuthingata na EACC na inyomba ciao getagua ngaiti akina ara ibatere ngaikaria ngai biashara ciao na ndi mtoro tumba kurwa nawe na there is nothing if he has to lose secondly it is also another generation in a mix up ya antu they are fearless they have nothing to fear but ukirenya gukua kietumio kono uriri ngomo risasi bakayukia bakakuretera au akwira umeua na nyana kuona risasi uringa kuretera akwira nimeu na ukakinya to that point ikio batikwirwa the kind of people you are dealing with na ukerwa the only weapon kana ntombo tumira go silence them te threats no nto threat na ndeka ibafueraga tundu na mbuge oni na ndio wanga kuria feminist oni ngagochora wiki thando kune ri na oni wamba mudakti wamburaga and which is worse evil menya ibora giba inge muno nya those boys sorry to say batika tuona gwanga ba jokwa rivalry roje ne ngaba mo aidwa and if antumereretwa if not we are not sure if it is as a result of that abduction whether mwana mtu okumujukia akwithwa akwete na makosa rathithire ya manene igugucora wiki thandu kune andi gugucora wiki thandu kune na kuraga mtu ri those two things na at the end of it is a weapon they are using technology as a weapon of fighting for whatever they believe it's right no kuona it's only that naru abatiomba kujukia matumo na ibanga bile bya kuima umau bakutumira the gadget the technology erereo kenda ba yekua baita sauti na you can see batiokera ilifanywa wakatolewa na tutuni no tugutumwa kasongo no cigutumwa ambi no cigutumwa ni irio barongerenya ngie kuthithia ate ye gucora na ndi sacha boy ija wanya konzuri dai mwene kodara mtu ena kamuti ejete gukuthirete ni okajukia bunduki ukaringa no kuona mtu ikaramu ena kona ka technology akaruma gucora mtu karuma na ndoka no kwa some things the unte kwenda nyakuga they need to be more responsible no for me to me there is nothing they are doing bad they are fighting for themselves they are fighting for their right na una zalinda when you are leader you become a public property kana weja gintu giantu na the way if at all the only language you can understand ni we guchora tu wikira kithandu kune kenda werwa ututhikira imbitu kuga then they will do that which section of the constitution bako ethera bakiriria na ndi are they more wrong than mutongeria kurunga makaugo batikuraga magana jatano angazijua which is a bigger crime igochora mtu kana ni antu nyaba bagukira nyamu munene ario bakaria rwaria bakwaria no kuona so for me I would say kethira those Gen Z we know why they are doing that na batikwenda
kwa bati kwenda gugĩcia thirikari nake thĩ benda gugĩcia thirikari rĩa bauga we are tribalist, we are fearless, we are formless ile bali ciumiria bakaya wangu na bakakira but those people they want to change bali enda change total complete change ibera kanya president bamwera atiri tuthithiria no varu tiga kuthithia recycling thithia no varu we want a tribalist country we want a country that is moving forward na ndiguru igwitarore batere that is what China did ikadithia wa China nyoga watu na corruption ko ringa kwa risasi ko ragwa those punitive measures si extreme if at all it can happen in Kenya no tunguru no to one of the hindrances ile tumaga Kenya ichoka nyuma it is the leaders that we have na if they can recollect themselves kana president je utwageria kumo support to agency na this generation tukageria kumo support to thithiria backup atuthiria clean up but at the end of the day antu akuthia clean up eteragira opposition na mereta uga agwa Burundi based na ndino mithukanio bakwenderea na ndika songo turambiririe kuthiria turaumirie maandamano na street ine na ndi maandamano je thimune but he is following the people with nothing mtu tikie na kio yamurece ukamujukia I don't think it is good na keja kwejo tuika president na kumenya I don't know if at all he has that information of whatever is happening na kile Murungu alikuja kanisani akaombewa kanisani sema mwadhani agocwo tunajua ni mtu wa Mungu and beberikali kana manto jeje wonokio na mbi inya Biblia yuwa inyo urekere mundu oku na nte kuona inyo mundu no nto angu kwa correct so I can handle them better I can handle them better. Bwega sana, thank you very much Diona na chietu muthikire na murithire wa Meru TV na chiko inambere kwa rwigiro tigangaga na hetu gaguchokera tumkatho chemwanya no twako inambere kwa we mubangoni kumara tu inambere kwa tukiambagire mubango wetu rukire gacaitire mwanka kagitania kankona netha inyachongwa chiatha bwana ngwendere kemwe mugambo muthia tafadhali tukirikiria thank you bwana Kaminas kamge January na to the point lakini ulingo wa kitu kimwaki even the youth kwa marumi binaje kurumana ya mmoja kibui to the leaders leaders is true way we have to respect the leader and I'm going to go for example kuna group resettlement group la mkia yone kurumana informete ya kuruma mjumba settlement lakini haito kwa liendera ndiri babu yuzi babu kwambia kurumana murumana japo kurumana mwili wa chimeni for yourself bukona kitu kila bukwenda ngasuka nguyenu ne kuruma atongeria kumarukire mwaka hata mnogoro na ndizi zimeni by some very few individuals in settlement bara ba formate group ya kurumana ba ko ni binzi ba ngati ilumi bikale chama development let me tell you one thing permanent ilumi utlo bikale development ukeja kubi buko na development babu bantu settlement babu group ne mwe kurumana bukieke teku ngo ali aba meeting basho muge bibu kwenda ni atabu kwenda kujidwa ibiaja yeni problem wenu ndio lakini ndipo alumana kumagacha ukili acha nogoro boga jababa kuga baba ibagi to kaniba niwe na tutero turugatiri youth utorega tubudikira follow the right channel etanjire njeka mubabu bole marumi na the settlement mono mono kakati settlement yuche mwangangia iwe gwetiri mubicha mwangangia katubwira atiri kigitibutedia na wo karako uro kaura bangi ura gwenka nikenda naro geta witore gote bwega bwana mbere bwana jero mugambo wa munie tafadhali onianka uga mbere leaders this generation or the youth ibachwe other means bomba kukalia youth onto what they need it is just entertainment development and progress I thank our senator Kathuri Murungi na arambiretia some a tournament the other day na ambirite but is in progress is entertainment kwa majority it is across the county that thing they could demand so much but you see anto le boko nyayuthi eko interact together ekuringa mubira ju gaci enjoy kona kanya kako relax mathogane jaria na tubeza turaba kuona tu kai bageta bakathiria some project in their teams anto baria iba kwethera be engaged and that is what they need so I would request
kana appeal to other leaders, let us calm down. Tiga tuchwe imbi project ile kutomba ko involve youth nacio imanto yare kutomba kuthithia kenda youth ethira active na ethira productive kenda inyam minimize madajara pakethera bethi mune kuthithia those things na mbuge inya to youth sometimes as we also criticize the government kana the leaders to get extreme, let us criticize where necessary na to limit to insult is not kakurumana to criticize then lastly mbere the only change we can bring to ourselves and to our generations to come na nthiguru yetu ithuru kuringa kura inya twachora kasongo online inya twatithia inya twarumana twathia manzaro ndo tukathithia watuika ato tutejukia kura na tutiringa kura we will change nothing so as we also criticize tiga tuibange tujukie bande tujukie kura 2027 we change through the ballot. Bwega sana, thank you very much. Bwega bwana Njeru, thank you bwana Mbwiri, asante sana. No tukwa kuona kanya na kwetu akanandi kengo tukainambira kwa tukeragiria mantu makoni na mwerekera wa mugongo. Lakini wona murithi wa Meru TV ndena bumana ndena wirigirwa ati kuinambira kwa kiweragira mubango tukerwe mundi kabache mwanya kinya wono tukainambira kwa uri ndeni ya Kionia TV ya kukuma leo tukinambira kwa tukiambagiria mwanka kagitaniaka na nkona tukinya mudia wa mubango ntika kwa ungati wana kwa kuwa tugite mbere tutiarikiri bwana Mbwiri Mimi mugethekyo ntu nyabo hata ngwe twa kananira na tegeri betu mugetheki tutachemanya this year mbere nyabara tutonera mbere happy new year ntu no new year ambere matheni tutethegira karita na tue tugetha tuchemanya nguruki tugetha tukionana tukiandukitana tukiarana iria na tukigana iria adasa mugibwega ntu nyaba chansia nalo ekumiti na Meru. Bwega sana, thank you very much bwana Njeru. Oh, thank you. Ambuge ibwega nuntu banya mutegeri wa Meru TV TV njaga muno itutethairia kwaraniria na kuiganua nuntu timbijitiri na kugaume so ya appreciate nuntu banya kwethera batuthikirite those hours na mbere happy new year twe mwambire jo mwaka jo kuraja and we have so much expectation so much zeal na mbuge Murungu gatujuririe matamanio ya mioyo yetu nuntu ni wakuga ndene rutata rwawe na twirigire mwaka juketha jojo mwega. Bwega sana, thank you very much nani nginyinga kwandira ntu embaga yoro tunithare mabia mwene nya Murungu twotete na bwana Mbwiri Basa mutayo mantu magi siasa Njeru credible orane economy political economist ya ni mu Kimiru tumba kuga ni mutaalamu wa mantu magi na uchumi Adukaru kwira kudirtene dukaru kura mom the top members of the Meru New Down dukaru kwira the top members absolutely thank you ipoto kaina buruki irwe munde na nani kabadira wambitani Faminas wa Kimali tuwakwendera ntu embe. African princess tulianza zamani muga muthikiria nugui wikugwatogeni kiri mubango jwa aliotetheke ata tukaria jatwegie tuthomithanie tutarane na tugambanie na nkuruki turume rwimbo nakupatana na ye intuko chionde cha kiumia kwambiria Jumatatu mwanka juma kwambiria thenya chungwa mwankatha mugwanje cha kithaa ugwatanite na uni kikiwa Mburugu nani ukambita kiokora Phineas ugakurukirwa nikimwona joto majasho kulowana na data mazima mi mtoto wa mama Nwethire
ukoretwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyumba yaku na style rio kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na maguri ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi ro ici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere dimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. They still want more. The more them get it. Karibu sana ndani ya mbango wa Zion Base muthikiria wako wa Thiri FM kameme gaku karia uendete muno. Some will even try to take Mbango roko yigira tuko chinde chikime kombere Jumatatu mwanka Juma idenere da 10 mwanka da imishiyogoro bambitaga MC Station. Tuke Jumatatu tukaribiri manto na meditation time. Tuko ya Jumaine tumba kuthira tugego chethera ndimbo cia kuthana ya kirasta. talking about. Alafu tujia Jumatano tukaribiri manto na Lovers Rock Edition. The more they get it, they still. Na tuko ya Alhamisi tumba kuthira chethera ndimbo cia tene kwirigania manto ja tene ira ida ya ire roots and And men are like junkies all over town. Friend tumba kuthira chethera nyimbo cia Cocktail Friday. Ana tumba kuthira chethera roots dancehall rhythm nyimbo chio ndire tumete kuja tugochedera kwa mbele tuwe Jumatatu mwanka Juma kawaida bambetaka MC Tesha bambeta presenter Sam ndeni mubango wa Zion Base kwa mbele dako michogoro mwankata imoshie goro boom God bless Rastafari more and more talking about hard drugs. The more they get it, they still want. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na Thiri FM okaigwa kuri no ntobote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni jaku gukurukira email yetu iria ni merutvcomplimecenter@gmail.com kana turingire thimo gukurukira 0114 190 962. Meru TV kionere mwanya. A love once so peaceful has been turned into a sham, and it's not coming back this time. We lose sleep arguing, went too deep before I realized. Was I blind or I couldn't